لأوروبا تماشفان هجا قالك زاروك هنا مالبات وان لروج أوي كردستان لبندا لم الشمل چیه؟ يعني مالبات ببيك قالك باف ودايك جيهانا لبندينا بالريال لم الشمل زاروكين خواببن اف برسكريكا كقالك يمزنه يكجي يكدنجي هيا هنا كان جوان لقنصلخانية ألمانيا لهوليري روجه هفديتني ديار كري يعني قنصلخانية نامي جوان رشاندية قوتيه فلان روجه ورن جبو لم الشمل خواه هون كاتي تمام بكن جبو كون بشن ألمانيا ليلة روجه أوي كردستاني او آسمانه نکارن ورن ویدره نکارن ویزا بستینن دستور جبوان نای داین که جروج آوای کرسانه ورن هولیره جبو که بشنه قنصل خانه یعنی نزانن چی بکن پریشان بینه از اجوارا نمونه که بینم راپورت اکمل سر آماده کریه سه زاروکن جکوبانی باو دایی کوان لألمانیا نه او زاروک بتنه الکوبانی الجم داپیرا خواه مانه ده او باوی وانجی وان زاروکان همو معامله لم الشمل تمام کرنه جبوکو زاروکین خواه ببنجم خواه دو جاران مقابله زاروکان لکنسلخانه آلمانیا یا هولیره ده سرمان را در باس بیه جبر کن نکارو بنج کوبانی باهاتان هولیره ری جبوان نای داین مقابله کوانیا دن مایه او جی ماها یانزدانه حتی نها نزاروک دزانن وی چه ببه نجی باو دایک تخوازن زاروکین وان جکوبانی ورن هولیره ورن کنسلخانه جبوکو ادی بچن آلمانیا جمعون سيبل سيلين و أحمد شيخ حنيفي مسلم سه زاروكن خوشكو برانا لكوباني جه سه سالان و جده و باو خوا ين لألمانيا دور مانا هر سه زاروك لبادا پیرا خونا کو گوتنا باوان او بخونه خوشه و پیوستیا و بآلیکاری و گهدانه هیا ناوی سیبله عمري 10 ساله وبركي من تعبانه ونيل سرخوي خاشة العربية وديوم ابو 3 سالنا چه آلمانيا ام که در واسه باشی کردستان بودم ام که مقابله خوابه کردم بیلگه من کار نعیشت دیمه بکن لباجار نورنبرگ باوی هر سه زاروکان شیخ حنیفی مسلم و هر وها دایکاوان نسرین مشو لبنداوانن دایکا زاروکان تنه بریا تلفونه زاروکن خود بینه اوش تورا مدیایی یا روداوی رد بیجه که دو جاران سوز زاروکن و لقنصلخانه آلمانیایل هولیره هبوه لیجبر که مهلتا در بحث بونه بوان نهات یداین زاروک جسوز خواه معنا زاري من تشوتشكن مقابلة وان هيك وان مقابلة بكن ورنا ألمانيا رجال مزواكون ري بدنا زاري من موعدي وان حيجدي ما هي ينزانا رجال مزواكون ري بدنا زاري وزاري درباس من ورن ألمانيا بو 3 سالنا از دور زاري خاكت ما زاري من تشوتشكن هبیا ده و باوی هر سه زاروکان اوه که مهلتا در باسبونا بو باشور کردستانه ور بگرن دا که سردانا قنصلخانه آلمانیای بکن و بکاربن بگهن همه زاده و باوی خواه شيخ حنيفي مسلم باوي زاروكان جو ألمانيا جو باجار فرايبورغ لقلمنا شيخ حنيفي تبخيراتي ايوار باش سرچاوي من تا محاولة كر هولدا زاروكين خوا بيني هوليري والله كاكا دل بخوين متشار جا 10 جاران مقدم كر اها دبي زاريتا عمري خواه قاصر يعني كامل كامل 10 سالان يعني نحجدان جوردان من اوج ديو خرا تشاكر ام بيجن وكالات ماجرة تشاكري ديو منا كو او بوان را در باسبه ام طريقي طيران لشامبرا فيزي فيزا زاريان را در كوش دوي که را در ناكه جبير که را در ناكه قبول ناكه يعني كردستان قبول ناكه دبي دا بيريتات که واره چیه سبي چه واره اما سبب خويايا جبركو زاروك قاصرا نكار مجبورة يك القلوان ورا باشا دايكا تايا
دایکا من باشه بله کەسێکی دن تنە لەوێ دەرێ بۆن ڕەوەرە مەسەلەن ئەگەر دایکەتە قبول نەکرن قبول ناکن ام بار آخوین قبول ناکن دبی الا یان باو یان ته یان برای مجی هر چهار اوجی لارو کنه نا چهار کەسێکی برای من ژغەینی دایکەتە کەسێک نەمایە و زارۆکی تەلجەم بمینن نه تنه دایکا ما تنه سوری مایید که اوجی هر جنب برای من بند آوان اوجی نخواشه باشە تە بریا سێماڵکە پێش شابورجی تەجروبە نەکرد کووەرن ما 10 جاران قدم کرد 10 جاران مقدم کرد رفت سبمی رفته آخر چی آخر جار اینا که برش مراد هفتا کی برش مراد بیجند به که هر نجم که مگو آب مل هولیره شویسه اقامه خواهی 10 سال نلوره که هر نجم ویه اگر کوندایی که اخوانجی پیرکی برنادم بیرو زارو کن بگین نحدود آب من ویله اون استقبال که تنه مقابله بکن که دل بخون که تنه مقابله بکن و درباس کنه یعنی وانا نه ای شغل تو فیزه نادن نه ای یعنی کار جیتن تدبینی زارو کن یعنی اجدهانو کمتر 10 سالی و کرک جی 7 سالی ئەمریوان درێژ بە ئەمر درێژ تەمەەن درێژ بن لێ معاملە وانە لەم شەمل تەمام بووە ینی قونسلی مەوعد دایە وان نريكا كدل بخين والله شهري شاشان اول موعد بود سر دار بسكين قونسلی شاندیە شێخ اري بله بریا واتساپ شاندیە بریا ئیمێلە بچی شاندیە بريا واتساب جمرهاتيه تاريخي ابين از خواندن متنا زبر بيوي دريا اول جمرهاتيه دريا قنصلي بخوا مرة آخبي يعني أما لسر كاغازي هاي دمكون تشتكي أري يعني دمك هون مراجعات كن برياسي مالك هون ورن إيميلك هي فورمك هي هون تجدكن هون سولتي و قنصليجي دخلنا فوي فورمي مراجعات كن بله أموجد كن هاري يعني الفيديو تزانن كد رسمي موعد هيا اره رسمی موعد ددیانجی 26 شاشان بود اوجی قابل مواجی 18 نه که واجی هر آخر موعد بارین مگو تشتکی دن بکن مگوش من را دولت اکدن وقتی اون قبول ناکنی و نه ای شکا متعنیب 1000 ملت وقتی یعنی از پاجی نخاشم این جلتا مراه سلامتی بری 3 سالان جلتا المخست از بر بیاوی در کتم یعنی بو معالجه از در کتم نشکی فی سوریه در کتم قنصلی چت بیجا قد واش قنصلی را نگود که رینادن هون در باسی هولیره ببن قنصلی آیا لوان کود بیم موعد جوار تاجیل بکن بس تنه موعد تاجیل بکن یعنی دبی جاره کدن هم آوه بن و جاره مگو هنکی دریج بکن بلکی که زارو در باس کن و جام جواه که دل بخون بيجا از حزدكم براستي بنير شيخ نبي از بخوا حزدكم نها دخازمجي برپرسين كردستان الوغداري بكن وزارة داخلية حدود سيمالكايا برپرسين في ملفي كينا لدنگ تغداري بكن رياكي ببينن زاروكي تا ورن فر بچن قنصلي و بريال لم الشملجي ورن جمتا يعني حقي ويا وزاروكي خو بنجم خو المانجي فيزا ددنج بكو زاروكي تا ورن جمتا يعني آره مقابله خواهن طبعا مقابله خواهن مقابله بقدیم پشتیوه 20 روزن که ما هکا دنات که در باز یا مهم یعنی هرنا مقابله خواه جبو یا گرین ايه مهم هرنا مقابله رجاك مش كرم كبيجة داخاز من الرجاك مش حكومات هرينه بتهوایی سروک نیجروان کک مسعود برزانی سروک حکومت کک نیجروان وش همی کردان یعنی دبی و تشتانا یعنی اویا تشتگیه و هم بیجن حالات که انسانیه جیه و نه از تانه ما 1000 ملت وقتنه اره او لور چه بی مثلا بیجن لوی داره سفارت هست وقتی که قبول نکن قنصلخانه چه ما قبول کن یازید کن مثلا که عالم در باشن
و ملتا رزیل بیه یعنی Evit- پرهانا 6 ماه Evî dikim diye pirsgirêk çareser bibe. Heta meha 11 rêvebe ji bo wan zarokê te werin vir biçin mewedê xwe li qunsulxaneyê û بله ککی dî lem şemla wan çê bibe. جارك دم رجامز حكومات هرمه هر کسی معنی ایوی کاری راد بن وی کاری چاره سر بکن Belê. Gelek spas. و سر من سلاو و ریز و حمیا Tavê min dengê te dibîsin û bawer dikim jî wê çareser bibe. Şêx Henîfî Muslim bavê her sê zarokên ku li Kobanê ne cem dapîra xwe ne lazim e werin Hewlêrê cem qunsulxaneyê ji bo ku lem şemla wan çê bibe. Ji Almanya ji bajarê Freiburg bi miravî.